It's on. Time to take flight and win big with Aviatrix. Stand a chance to win your share of 155,000 in the Ultimate Sky High tournament. Until the 30th of May 2025, it's all about flying smart and scoring daily. Here's how to qualify. Place at least one bet with your customized plane in the last 24 hours. Already claim the reward? No problem. If you haven't had one active, you are in. Use promo code SKWM scheme and get airborne now. Link is in the comment section below. Take off and claim your share. 18 years plus, 18 years and over. Terms and conditions, they do apply. Siyabonga kanjalo sekuphinde kwabanjalo eliyaxesha ilesasikhathi kinagwila sizokhuluma leza indaba kidaba zakanhlela idaba zakanqani amajita bhaya mawasibukela nginokubona makuthiwa shout out bathi bathilethile hope sibhayiziseka singanathemba lokuthi ngaba khona ukukhanya so vandag I think episode yakhona ingathi ithanda ukuhluka kancane mawufunda ingqeqe ngcwele or nalimithetho namabhuku nephathimandla South Africa bakhuluma ngokuthi after the former late statesman uNelson Mandela akekho ozophinda hlayele yaminyaka lendoda engihleli nayo ke 3 decades nenkonyane plus 1 31 full solid years behind bars I think around wonke lamajele la nawe ningawazi nihlale nizwa bathi khona ubhongweni nani ngifuna kangibalele wonke lamadanyana khona iGrootman u12 so I've been looking for him for the past 2 years and ucommitted to sponsor sakhe kuso but uvelo wathi yazini for you mchana anything because ngifuna abantu ukuthi bafunde grace and peace awubona Grootman yami siyabonga njani Mr. Lekele kunjani Grootman Mr. Lekele indoda ephansi le hey Mr. Lekele bukela kini man mara uyabona uyashaya nomunye umuntu angafika ngiphikisa and say chief 31 years nalo muntu ehlangana le timer nilisukeleni lithathele somewhere nalishaya naligqokisa ikepisi ukuthi nizohlala la ku podcast uyihlalile 31 years yonke hey Mr. Lekele hey ngahlala mfethu nami sengingasathembi mfethu yeah ukuthi labantu bazimisela ngoba nefamily bese seyithi hayi yeah ngeke baphinde bangidedele labantu seyibhalela nabo masutha seyibhalela nama minister bashintshana phezulu kwabo beloko bengenile ngithi hayi bomzimela ngiyaphuma hayi kwabanhlanga zimuka nomoya yo nabantwana ngishiya abantwana mangaphosisi banabo ma 6 omunye ilasbon yami bena 5 mangibuya sebashadi yo nabakhwenyane balobole ngisejele sengibiza amalobolo ngisejele enye ke entsha le yamalobolo kumzansi wethu hey mafethu 160 isipethele indaba la yayifuna icoffee straight la yiko ngenye indlela tshela mina time lami mawukhuluma nomuntu ongayiunderstand into ejele abanye abantu bathi ijele ukubhubha ijele ukufa wena ngobudala bakho mhlambe uyavumelana nestatement or nale statement what's your understanding makuthiwa ikahlahle ijele ukufa no mina kusho ukuthi experience engiyibonile wena Mthimane ngathi nje isikhoko umuntu ongakazi asibone isikhoko thina isikhoko sisibone ngamehlo eish ngoba lapha kusesikhogweni yes kusho ukuthi mawungakazi usibone isikhoko yeah hayi mfethu kusho ukuthi awazi lapha umbelwe uphila 6 under ungaphansi ngoba lapha uyakhala kuyafana ukhala uzozithulisa yeah uzobona nawe ukuthi ukukhala kwakhe akusizi njengoba bahlale besho uma behlaba imbuzi bathi noma ingamemeza kodwa umsebenzi kufanele wenziwe ithini ke manje ke
inhliziyo babekwe abantu ejardini baphele nyaphu uloku ugujelo wena laphana ubathe uyacela bathi maximum net leyo part Mfethu khona amadoda mhlamba akabuya kawo 4 indoda itole nami ngize ngicabanga ukuthi hayi mhlambe beyithathiwa yayiswa kwelinye ijele ithi make sengixoxela ngiyibuza indoda ngoba wena benginawe ulale next door wayapha yitaya ngatola dadwethu ngaya ngaphandle ngithi ndoda uthini manje tolile kule 15 years athi ya yo ngithi manje ubuya ngesinye adayi esinye lesidadwethu ngithi madoda ulele leso mina ngilibele ngikhona la mfethu busy ngivimbana nezinsizwa la zibhizi phakamisa lezinto zazo mina ke bengixabene nomthetho from eSun City ngifika nje ngathi hayi indaba yenombolo hayi angeke Yeah. right I think ke abanye abaningi bayakhuluma ko 6 o 8 abanye u3 u4 u5 kuno 7 so kubo bonke labantu abake bafika now I have someone independently ovela wathi mina categorically ngiyala kuyahana kuyalatula ke che ngeke niyibone lento le umuntu ophikisana nomthetho lamajele abantu abaningi mabekhuluma ngawe kunale sense ye pride ukuthi yazini we are proud of this man you understand ngendlela enze ngayo wayichinja lento le eyalomthetho enza ukuthi mhlawumbe ukhethe ukuthi wena indaba yomthetho awuyizwisisi is there anything ekenzeka kuwe personally no kusho ukuthi mangifika ejele ngibona from suka ecourt Westgate ngisase itrial ngakagwethu ngibona abantu beyinombolo bethatha imali kubafethu naseyintwaneni zasekhaya intwana abazithathela amagroza ezithengelwa abazali ukudla ayiyavese yangikwatisa lento ngathi intwana zizothathelwa igawulo lazo singalwanga nalabantu singaxabananga zithathelwa nokudla nemali yazo kusho ukuthi labantu ngamanye amagama lentwana bayiqhwagela ngazwa nje ngithukuthela because vele mina umuntu oyisiqhwaga bengazwani naye from ekhasi lami ezola la ngikhula khona ngazitshela nje ukuthi umuntu oyisiqhwaga angeke angeke ngimfune empilweni yami so mangiyibona lento makungena etruckini ngizibuza intwana manje labantu banithathela ugawulo naba bayadla nina ugawulo lenu ngoba wena leya paper bag beyiphethe wena awubophethe leya plastic zishaphi zisho lentwana labantu bathi bona babo ndoda babo bani undoda manje mababo ndoda bangenaphi abondoda emaplastikini nasema hayi intwana zithi hayi thina sazi Grootman nathi sibona basithathela nenyuko sebayithathile hayi ngithi asesiyobona masifika le phambili kunendawo bebathi ama-ofiseli besifikela lapho-ke before sisiwe ema-sectionini e-ofiseli hayi uthola ukuthi-ke masifika lapho ngiyabacela bafethu mani bafethu mani ngibone nisukuma ekhothi lapha nithatha le plastic nale paper bag nizithatha ngaziphi wena mfethu awuhlehla wena mani ikrown ziphi ku awu bafethu ziphi sendini manje hayi ndoda ume kancane khulunywa-ke lelimi labo umuntu kababa nangi bafethu umuntu ongayifici angiqale lapho shaye kuye lo otshela labo batolikayo ukuthi umuntu kababa ngithi awuzweke ndoda umuntu kababa nangu ene bathi boshaya iplanga lapha ngingakafiki eplangeni iplanga ngilithola sengingaphakathi sengigwetshiwe ngisashaya nje isibhakela ngoba hayi bengimuhle esibhakeleni bengimuhle esikhule zola vele uyayicela indoda ngiyayicela ngithi hayi nala mazinyo akhishwanga ekhaya accident
ashawa abo benefit nabo langman ngesibhamu nakhona sibe ngishayile eBrixton ngabuyisela iphoyisa bangibhaka ngalashami ngathi ushabana shut down lathi maliwa ngalishanga ebhathu bhathu bathi nayi lenje awuhadi Morton Road siseBrixton into ewangishaya wena una right ukungishaya ngisumntanakho hey sikayi sithunya ngithi uzobuza abantu unginikile isibhamu wena unginikile isibhamu ubuza abantu siphi isibhamu labantu oboshwe nabo bathi wodubulile lapha ngithi manje wena uthini mabathi imodubulile wena ungibonile ngidumula bokhona wena kusini ngakhuluma into ongayazi wena time munonatela isuke lapho ke manje ngisuke vele ngilibele ngiphethe ifact sheet ngiza kanje trial haya ngifuna forward thola ukuthi bayabuza lapha bayacela umagogo magogo iyawuze uzobheka lo muntu uzokhuluma naye umagogo makafika ngithi magogo ungengende yimo boshiwe wena ulele kamnandi le ngaphandle mina yimo safarawo awungiyeke mina ngidila ngalabantu angithi nina manithola mina ngithola nethama nathi nithola indoda nathi nithola umfana manje nithola ngentombazana nginabanye abafana manje ngiyeke mina ngidile ngabanye abafana dadwethu mina ke uthoko bengizitshela kihle lapha ngithi mina ngisuse sika Thoko yimi uthwelufu umfowabo uThoko angithathe ngathi ngusesika Thoko ihleke zilale ngigebe lo 12 ubuya yaphi lo 12 umpethu ubuya ngilwa nabantwana besikolo ngidubula icomrade ezona kusho ukuthi kuyaqatshwana bokune sport bebathi disco 12 disco 12 okuyisport esikhulu phambi kweDr Vilakazi lapha eZola 3 qala lento yama-comrade mayiqala lento yama-comrade ayikajwayeleki thina sibuye edrobheni siyaqhekeza-ke besiqhekeza izindlu zabelungu mina ngihamba ngePugy 404 ngihamba nezinye i-out zami aboBenzondo nenye yashona bathi umbanye ezaseZola 3 le ntwana ziyangena lapha sibuye emakhishini ngifaka amaketanga sithola ama-chain endlini zabelungu nobucwebe besashintsha ubucwebe faka ama-ring la mhlambe boma-6 ezandleni ngifaka ama-chain ayi-8 ama-21 current ngifaka isuti ngoba besithanda ukuthi masingena endlini engami silinganisa amasuti silahlele iy'mpahla zethu esifike ngazo ezingcolile shintshe lapha ngithi hayi ingami lanaye mina sengigaye isuti bafethu ngivele kuma-out sengishintshile sengimnandi hayi ama-out ade impani yakufanela ngithi yangifanela bathi hayi iyo isuti kaKobazi ngithi hayi kusho ukuthi ufana Rumeve bekazi ukuthi nyeso wangibekela so ngithi hayi bafethu angisayikhumuli thatha i-trade masiya lapha edisco 12 siya siphethe i-trade bomaremi Martin Red Drum siyaphuza lapha ley'ntwana lezi zilibele ziyasibona-ke mazilibele zingena zichecka la mina ngicabanga ukuthi ngingazi nje ukuthi hayi intwana ngasesigele zincane kanti hey ley'ntwana lezi zisikawutana nathi yabona ziyanikhipha zifuna ukunivonca lapha kusho ukuthi zona zifuna ukuthatha lento esiziphethe zikhumulise mina ama-chain yabona ngithi le ntwana kanti walibele zingena ziphithiza enye zingene la iphethe ibhiya ishake ngithi mbana ngithi ngicela umele la nale bhiya ungasondeli ngayo yabona uma uyisheka wasusa isandla la ikwatile le bhiya ngithi mbana ngithi ungayenzi le flop le ntwana ayilahle nale bangani bawo gaga thama Grootman bheka man thina kahle kahle sigeleza la idoctor yabona so lento yenokubloma lana libele namba nogqekeza nizela ikhasi thatha izinto zabelungu thina sizwana nalawo masimo ngithi manje sewuthini mfana ngithi hayi cela uphakame ngithi ubani aphakame ithi wena ngithi mina ithi ngathi awubona ukhuluma nobani idanga ngicela uphakame awufuni ishaye iflate ayizingene kanti ezinye zimegeyidini mayishaya iflate isayinela lezi zingene sezigcwele la eminyango ziphethe amakhalavu ezinye ziphethe ama-4 season iy'mporoko zokuphetha ingadi
ngithi nawo umhlolo yabona mayixavula le street isibambe la p le Remy Martin ngithi wenzani mina ithe man le street lesi siyasithatha ngithi ngeke usithathe ayisithathe donsi red drum ngikwade nedla uvula ibhantshi bengifaka i-38 snap nose sifaka la phakathi kwalesikhwama angibese ngidonsa ihama ngiyimisa ngithi esanletha le straight ayifuna ukuphuma naso angishaye ekhanda mayophuma eminyango ngishaya igibhane twa mangishaya igibhane bese steering endishi engaka eyikopo ibeke ikopo ngishaya le ntwana ku-women swish endlini kube mnyama usosongabo 6 ingene ngenhloko la ekopeni ikopo lezi yasesiteritiyo 12 nakho ubulala umuntu awele ikopeni zami ngithe sesithembeni makancane angitsheli ngeyikopo yabona lo muntu uthatha utshwala bami ngangofuna ukuphuma nabo ziphume zibaleke process yajurana lapha eminyango nenye seyilwela umnyango ngishaye futhi ukugcina pa khona lapha eminyango ukuthi lenye ngishaye emqolo wona ngihembe selibonga ayiziphume memezele elanga lo muntu sekangidubulile nami bafika uceda ucisha ubani bize ngegama nami sekangishayile ayiziphume elenjiyanya le mele sazini la ihlala khona yakuplentsha ezinye zitasi yamazi thina uhlala lenzansi ngase-girls phambi kwe-girls school opposite ne-girls ngasemakhuzeni yabona sitshelane lapha buze le sesiteri ubani lo muntu odubula ama-out bathi hayi lo sesiteri batshela u-12 alimazi u-12 nina yabona thina simazi lo muntu u-12 kanjani sister nibasile athi lo muntu akazwa lo bekalwa nale ntwana eziceda ukufoma zale ikasa maninja nina uceda ukulwa namaninja lo muntu adubulana namaninja nina nithi nizothathela yena utshwala nibasile hayi le ntwana zithi hayi thina ngeke yabona bavese bathi hayi thina u-12 hayi thina sizodila naye siceda ukuthatha ikhanda likamakhusha zalifaka ku-stick somthanyelo makhusha othi beyihlupha nje ikwazi abantu emilo lenza zayikhupha inhloko zayifaka estikisini lento into yamabela kanti lento yalezisa wethu nento yomthanyelo nekhanda noshuka urasta wasezola lapha zambamba zabulala zafaka ikhanda zizitshele ukuthi manje lili engeziyenzayo sesizoyenza kimi mazibuye emngcwabeni zibizi iDr Vilakazi zibizi Lavela igele lezo igele zangasedlali bafuna ukushaya June 16 manje bathi hayi lo sidila ngaye ngithi manje mina bafana bakithi mina makhulunywa ngamaTlebkhwer yithi ama-black power thina sama-black power yithi esalwa lempi nina siyanizwa nje nilibele nisibiza ngama-comrade nisibiza ngecala yabona malume thina hayi masibuye ukongcwaba lo muntu hayi malume thina sizoyuyisa leyandlu tshela umagogo ngithi magogo cela nivakashe nomadala labantu bayangcwaba kusasa vakashani manje sizoyaphi ngithi hayi bonani noma ningawucupha kamamkhulu uphe nethi nje mhlambe 3 days 4 days kuthumane ekhanda lakho yazi mina ngibona le picture straight nale build up yakhona yangifudumanisa kusho ukuthi ngizitshele ngithi manje laba ngizobahlolela ngithi mina ngizobahlolela magogo athi manje wena uhambe ngithi hayi mina ngihamba umadala wami bekahlala ne-stepmother se-olidlami bathi sisibiza umangwana umangwana athi ngwanakhe akikhupha utsamaye please bana basikolo bahlobula ngithi hayi ngizonibiza nina or abantu bazonibiza sengilele phansi ukuthi ozani nizongivala kuphela ngithi hayi magogo hayi ngibaleka nginowe awuhambi ngithi hayi ari ikhupha utsamaye ngithi hayi mangwane mina ngihambi labantu abangibulala hayi ngizwe ngentwana zase next door lezincane abashana malume bathi abantu mababuya emangcwabeni bazongena ngapha ngasemakhuzeni ngithi hayi shabo ngibamele bashana abeze labantu alifikile ngibona idlula umngcwaba amabhasi sigijima phansi sibethe ibhokisi ula lapha hayi
Yale ntwana uyicishile le box. Yeah. Hayi ngiyazibona. Hey. Ngisuka lapha. Tshela ama-out bafethu. Yabona nazi le ntwana ziyale emangcwabeni. Mazibuya Avalon. Ziza la. So mina bafethu anithini ngigibele phezulu kwendlu. Yabona. Utshele i-out zakho? Yeah, ngitshele i-out zami ngilomile. Impethu manje uya phezulu kwendlu ngithi ya ngiyaphezulu kwendlu. Yabona ngiyobloma la mina ngizozinkintshela ngithi nina ningashaya around. Bese osalayo uzogibela nami or nisale la ejardini sikureni nalentwana kodwa manibona ukuthi anifile ekho ngimfostayo ngashaya ngichitha nizozwa nina sebadayi sengibhodile nize nizongcwaba njengempintshi zami Amaru i-ghost mfethu. but ethwele ungayenzi lento lentwana lezo uyazazi igele ezi3 mfethu zibhale intwana nithi hayi bafethu mina ngizange ngabaleke empini kwanina niyazi niphuza nami besidakwa sonke kambonamba kunesport esirod lapha ezona bokunokugwazwana ngithi ngena ngibona ngibaleka mina ngikwazi ukubaleka bafethu le ntwana zize zenza into eziyenzayo nami ngenza into engiyenzayo hayi zize ngwabona amabhasi hayi malifika ibhasi lokuqala lingene ngestraat sami driver zona le ntwana hayi ezinye ziphume ngaphandle kwamawindi ezinye zigibele phezulu kwebhasi ngiphezulu ngishayela i-radar drum isikwayitron ngiyishaya lapha sono kukuthi vele 2 days ngiyangaya emakhishini ngathola amagani ngibuya ngiphethe amagani ngibuya ngiphethe i-R3 ngiphethe i-R4 ngithi azize manje ngithembeni ngiyazi ukuthi akekho umuntu ozophetha ndiza sukele aze phezulu kwendlu kuzofuneka ukuthi acace la ebondweni and mama uzocaca la Sebenza ngawo. upanululile mose ubambe ngezandla awusaphethanga sikhala uphethanga gani ikibhane selizihlelele obcharge sokwela kumele ngizenzele Uzikhethele. kumele ngizikhethele ukuthi ngishaya kuphi zithempethu maziqala zithi ibhasi liza malima nje la ngasefensini yegirls zizwe ngayi R1 shayela emawindini laphaphalaza ibhasi langena efensini shayi ifensi yesigele kusho lelo langa lelo ngibone egcwele amabhakaniya namathafizi phansi abanikazi bangasekho gcwele amabhakaniya ngiyabona nazi ziyaphushana ezinye ziyabaleka ziyajurana kuneshop bese ngehla slow motion lapha phansi movie ngixhume njengothazane mfethu mawazi uthazana agxume esihlahleni agxuma ngidawe isiquadron i-radar drum hlale ngiyibona emafilimini iphuzwa amasotsha ngathi vele ngibadlele yona ngiyakutshela ukuphuma nami egeyidini manje sengibalanda live ngiyakutshela beyishi R1 ukuyale emashopu kuyoplaza le enzansi ngasedladleni kune-busy road yamateksi ukuyojampa lapha baye emhlangeni bayamemeza khonenye leso sikhathi akunamuntu othi bafethu khona enye bebayithembile bathi ishaya ngomphini wepiki bayibiza ukuthi ebull okusanele itika la ekasi ukuthi if you can't beat them join them akutshela ikari yami bengiyishaye leso sticker leso if you can't beat them join them leyo le bull ngigcine mos ngibhekana nayo ngiyitshela ukuthi mina mfana kithi angisiyingadi mina ngalelo piki namporoko mina ngeke ningiphethe nijwayele ukuphetha ingadi mina ngu-12 hayi igcina ilahla mpethu ibona ukuthi ngiyasondela igcina ilahla ipiki ithi lo muntu bafethu uzimisele ukusibulala lelo la ngabulala 9 ukuthi babengcwabe 1 bakhaleli 1 ngathi ke manje sengifuna ukunipruvela ukuthi sizokhuphuka lesibalo ngenkani ngacisha 9 ntambama kwakhona bese sengihamba ngibheka ijaridi elinehembe elimhlophe mawuneka ihembe elimhlophe ngiyangena ngifuna umnikazi weyembe ngena mama uphi lo mnikazi wale yembe hey ngwanaka hey mntanami lo mntwana mina ngimgcina la ngaphandle ngithi yilaba bebalapha bazobulala mina ngithi umtshela uthole ubheka la thatha ihembe neblue eligrey
ngifake ephephabhekini ngifake emotweni shaye ngichithe ngwana akinachelete uhlaya kosikonge akasaya esikolweni mama umtshele ukuthi ngizithathile le impahla ya ngithi makalapha esikolweni uyattenda ama meeting abakhuluma ngo12 umtshele ukuthi u12 uthi akasaya usafunda isikolo uyagcina namhlanje ngoba usafunda isikolo wena ufunda ukubulala nokugaxa abantu itayera ya hayi ngiyakhuphuka ngishaya imoto bengibalinda kule ikolo kule itoro lezabathenga amakota ngelanje abo uzwa mangivela bobona ngomuntu aphuma lahla ikota uhleva ilahla kanje ukuthi nangu u12 ubone ndiza ama French undiza ama Archer ama ugwela amashangani voice pants amazamba ya ngidla ngigcine ngihamba sengitshintsha ikari ngoba bayayazi le sengitshintsha iphunja ngihamba ngiyothatha iCressida ngikhombe security likadile ebusungu ePoison kunemoto gcwele egarage lapha ngiyayibona le car ijela e6 yosanda ngena amaCressida ayi ngiyayibona ngithi ayi funa le nayi ikari ngihamba ngayo le enama Whitehall plus iCressida beyiziphethe original Whitehall iphethe nesound yayo ayi gcina ngilikhomba le security ngegani ivulala ndoda kunjani ngithi eyivula la wangibuza ukuthi kunjani yo awuboni ukuthi ku blind wena vula la ya ziphi ikheza le moto hayi ikhenaza lapha ebondweni angiyazi okuyisona sona isikhiye sivula le ngithi test thatha zonke le Q ngitestele la ayaziteste lapha azitesta agcine sevule seCressida kahle ngithi yabuyele emuva hlehla ya thatha lapha mpushelele hlalise lapha ngithi wow kanti bono ngithola intombazane lapha ihleli lapha eroomini beyigqoka sikwenze njani hayi kuyaya phara nikihlapha ngithi bogqoke ya beyakwenzani hayi neRobert abuntu uRobert yena ya ngithi benilele wena nawe uyathandana nalomuntu ya uthandana nalenkabi le yase hostel ya abuti kuhlwana lena umfatshelete ngithi wena bomenzani lo hayi bhuti ngithi bomenzani athi hayi bhuti ngicela ungixolele ngithi bomenzani angitshela ngoxolo bomenzani lo sisi hayi bengimkhwela awumkhwele ngibona awumkhwele ngibhekile manje khombe ngesibhawu ngiyamkhwela ngithi mkhwele khumuka mangitshela ukuthi bomkhwela mkhwele ufuna ukubona ukuthi bomkhwela kanjani fail le groot mane yo hayi yayibona inkabi lapha awuvula phela ma mthathethu hayi usisavule hayi yamshaya ngithi kunjani sisi ngangilima ngithi ukulimaza kanjani hayi kubuhlungu futhi ngithi ya angithi yizi izinto enizihambela la emadrobheni baleka le emakhaya ngafuna ukuphekela abantwana gogo mhlawumbe ulindile la ukuthi uzopheka kudliwe wena la emadrobheni uzolala nenkabi la ngithi wena khipha lento ngiyibona awuthi ngibona yini akhala kangaka khiphe ngithi kanti umlimaza kanje lento engathi isixhobo sika telefoni umfaka lento engaka inkabi hayi ngijwayele ukulala ngithi umfaka lento ungadla udadewethu ngento engaka uphilile ekhanda hayi mpethu uyothanda ngithi ngimuphi imali ngithi muphi imali hayi ngimuphi imali sharp zokubona hayi phume ngene ekarini ngishaya ikari Cressida sengibafuna ngeCressida babheke iphunja bagcina babayitshela ukuthi nangu u12 sekahamba ngeCressida bathi u12 uhamba ngeCressida manje ngicela umbambele yabona awuyibambe lapha yey bagcina sebabahlebela bathi yini ibheke iCressida ebovu 12 lapho manje bese Madala sekabonile naye sengenzela amamelo uMadala wavesathi hayi indoda ithi nguthathe nguseka Mhlabi yalingana yo mangibuya lena awebanga manje uMadala manje mangibuya lena ke waya straight enyangeni le
ngavese ngayali enyangeni inyanga yathi hayi ndoda hayi wala phezulu kwabo Mawufika isystem bathini amabhavu kanjalo iyembe kuyini mhlawumbe yokuqinisa ushuthi manje bese sengiyoqina ukuthi ushuthi kungabi no phethe isibhamu ongidubulayo uphethe isikhali singasebenzi yeah ushuthi nabo khata konke sengivala yonke into iquestion yami elandelayo bekuyileyo bratholi ufuthi ukuthi now yonke lento sekunomunye wahambile oqala sakazubekiwe naba abanye bayalandela wathi ba9 ke manje yeah bakuncwajwa 9 ke manje sokuya mina ngithi bathe bona bazoza kimi bazoshisa indlu ke bashise mina sokuya mina emathuneni sebabona bofuna ukudiscipline labantwana besikolo bokuthi yibo abangena order kahle bathatha advantage yeah bengifuna ukubabonisa ukuthi kahle kahle manginitshela ukuthi yithi ama black power angiclaim yithi ama comrade lento yobucomrade yaqalwa yithi besilwa namabhunu siphethe ama lofu 18 ushaya ibhunu lidisarm iR4 silithatha ibhunu silifaka edustbin sibeke isitini esikhulu sibeke isivalo sedustbin sifaka amatayera ayi5 or ayi6 sitheli lamatayera bese siyalight avutha ibhunu ngaphakathi idustbin ibebo ogibele ngeenyawo emasofeni manje ukuthi lo babe lo hayi khona khamba kanjani so manje masuthi uyobalanda na indaba sengibalanda ke manje emangcwabeni yeah manje sengibuya kamhlabi yalingana le thama liyangitshela nalo belingisebenza lithi hayi mfana ngubopha ngama period empene yeah la uvela khona hayi usayina igazi uhamba yeah nendoda ekubhekayo hayi ngazitshela ngathi hayi mali lingibopha ngama period empene impene empene yini manje ngicela ukuyizwa ke lento impene esema period Hey impene yomfana ikamelisha kama period emfene angithi yabaza South Africa yo trend ke manje international hey bana yeah manje bayibona kanjani imfene esema periodini ikhona umuntu uhamba bona bayibona phela lezi ezincane yeah angithi uyambona lo abalaphana kunamahlathi njengasethaba zimbi imfene zi round kamhlabi yalingana manje bayibona mabeyibamba ukuthi ole ile insukwini thathwe lama period angithi kufana nomuntu mawuceda ukumcisha umgwazile mawafuna ukuthi alibela mhlamba abholile uthatha igazi ngenkechiwe bese uyanale ehecini bawosebenza legazi ngeke lo muntu akuhluphe iyasipana right engile iyasipana too much awuthola umuntu owazi umuthi iyasipana manje hayi thama lingitshele hayi ndoda wena labantu uqonda kubo noma abantu basesikolweni balande assembly bagcwele bese ngivula igate baleke security malibaleka hayi shone lapha emaklasini awuzobabona ukuyondiza emafensini badabukelwa amayembe emhlophe engakwazi ukujumpa ifence ukhipha isikolo manje ngikhipha isikolo shayile kusho ukuthi bengivese ngenze ukuthi ngo11 vese kube u2 besiphuma ngo2 lama hour amanye ngithi asebawufunda ekhaya Manje bese kuyimission yakho le kahle kahle engabe koyani kahle wona ukwatele sokwatele bani manje ukwatele yonke into kwasana kusho manje ngikwatile ukuthi ngisinde ekufeni bebathi bazongicisha so ngithi awuthi ngibaprovele mari igama walithola ke because mase ijikile mase injalo ngithi khona umuntu obovela bevelian so ngamanye amagama khona abantu kwama cop killers nani now khona ngifuna ukukubamba la khona ngifuna ukukufunda wena grand bese ubizwa ngani manje la elokishini lapha eKasi phethu bese sebengibizwa aliphasini bokuduma iScarface ngiganqa ngishaya isuthi ngishaya amaketanga ngiye emakhishini sawufuna ezinye ibhamu mangibuye emini la juthi isikolo igirls la opposite nami igirls yamantombazana le intwana azifuna isishele labantwana besikolo mina ngima nabo la 99 uthola ukuthi labo thekeni zona ziyabafuna zona le ntwana azibafuni labafana labantwana laba bathi hayi thina sicwala u12 bese ngikhipha ichain 18 current ngezijove ngigaxa umntwana bambona sekashanga 18 current
eklasini. Uphila DStv straight uphila imovie. Yeah, mangibuya nama fake coat lapha ngiyabheja ngipha abantwana besigele. Phakisa ama fake coat, ngiphakisa amaleda. Abantwana bagcwala mina. La ku Cresida nginokuhlala ngihamba na 4. Yeah, hleli 3 emuva. Hleli 1 phambili. Ngiyana abetshwaleni. Kambonambi kune festival Wednesday. Kuyagcwala lapha kunabo maraba. Umaraba ogcine sekaba ikabasa. Sekayiphoza amakabasa wasezola. Atayilishana no Les ngokudrive imoto. Babhala u528 Lamachita ngiyazana kanje wena. Siyazana. Les wena uyazi ukuthi alo muntu ngikhuluma ngomuntu engimaziyo. Akusiyi story lento eloku igcwele kuthiwa ama-ada ngikhuluma ngefana engiyaziyo. Live. Kwayena manje mangithi mpetha umshayele manje. Umtshela ukuthi uhleli nothwelu. Kwamanje makazothi uyabheka. Uzothi nayi inkunzi. Inkunzi vele ngoba mangifike ejele bagcina sebangipha igama likaNkunzi. Yebana. Bathi nayi inkunzi. Yeah. Lamandla into ozwele nayo le because kune character la kahle kaMufasa. Ngiyabona nje ukuthi hayi no ngaphandle kweenga but unalento yakho nje. Nalento yami awuthwami ngoba nase outing zami la. Magurwa la etshwaleni. Benginokuthi ngikure nethende lonke. Yabona. Fike lapha eNorthkasege eMakhalathini ngidumule Makhalathi wag yonkie. Wag. Shaya isibhamu kuyithende. Gcine baphuma babaleka abohleba bathi hey kanti lo muntu kwawona bolesi ukuthi sizoba yimpintshi gcine sesigura sodwa nabotara nabovonje mina ngikura nabe Orlando 16 mina ngibazi naba bangazi bona bangitshela ukuthi ba amakabasa khona enye bengijola kubo bathi uvelele ihamba novonje ayifuni ngicheke kubo mina ngiyafika ngipake egate ithe itshela umntana kube nonhlanhla lo muntu uze kuwetshela lo muntu asusela amasimba emoto ngibuza nonhlanhla lo muntu ukhuluma nami la eJardino nonhlanhla athi amiyeke ngicela ureverse imoto ngithi wangitshela ukuthi ukhuluma nami lo muntu lo ambize lo bhuti wakho hayi ngithi ibiza lo bhuti wakho wena vele la ngazongitshela ukuthi hayi miyeke lo muntu awuthiyami ubiza mina ngithi ngibiza wena awuthiyami awuthiyami ngiyeza kuwe wena ngiyabona ngathi awazi ukuthi usekhalisela amakabasa ngithi empethu anginakabasa mina ngininja ngihlala ezola mina hayi phumele tsotsi uvele hamba nge41 impethu ngifuna ukureverse icar ngicela ususele ngithi empethu ngeke iphume le car ukuthi ubani asusa amasimba la imapha amasimba ukuthi le car engihamba ngamasimba ngithi wena lo hamba umhudo ke sathana ngathi ngihamba ngamasimba mina wena uhamba ngomhudo ngihlike ekarini sengiphethe igani ngesandla ihama imile hayi gcina ishi41 ishaya fence izwe ngesibhamu sikhale ku stop nonsense wele ngale ngithi uzonya unonhlanhla ungamdubuli ubhuti wami ngicela ungamdubuli ngithi angijwayele lo bhuti wakho tshela ngijwayele mina ngihlale eOrlando ngisika ukhulela kuphi uThwalufu kahle ngoba kunento kwesinye isikhathi banokuthi drama banokuthi inkabi banokuthi ukhulela unobuvene kunyana because awuna lesikasi kasi mina background yakho khula emtshezi esikhodi angibambile straight nase Lady Smith ngigeleze Lady Smith emnambi makune flop konje kuyaphuma silwe nikwa ninduku kuthiwa iqedane fast singaloko busy siloko siyahlala ingwele ziyanikhatha la noma siyodipha inkomo thu angaxoshwa umfana kabani ngithi ngeke angixoshe banje ukuthothwa inhlabathi shala ngishaye mina fast ukule era le bese kuthiwa tswe manje mina bengiyileft vele ngiyileft enyaweni ngiyileft esandleni so bengiyinkinga nangenduku thatha ngesincede uthi uvalile ngilishaya ikhanda ubone ngegazi liyaphezulu yes ngiyayithatha le conversation ukuyisa straight kulento ekufaka edanyane manje because bekuyi throwback yabona masayithatha si rewind icassette phela ndikhuleke isikhathi samabhitha nini and ke abanye abangazi ethembisa bekuthiwa kunama toast esowethu ke amaJapan amaninja amakapa amaBenetton hlale kukhulunywa ngazo lideng so iGrootman ikhulele kuleyo era. I said we are not here to amplify it or is a crime. I need to repeat this enough so that wonke umuntu akhona ukwazi ukuthi no la kufune kumandla n ezazoyilungisa kahle lapha
no Sayitsheni Mtaki babhala iscript kwenziwe imovie ama-Groote bana njengalawo le stories lo sibhizi nama-Italian nani sinabantu abakhona abala so eDanyane uya kanjani because 31 years iminyaka ebhaya is it because of le pile upping yama-crime abhaya or ugwetshwa i-crime e-1 ngigwetshwa ama-crime abhaya ya kusho ukuthi ngingena kahle kahle ngemordi imordi ku-haste eish cisha amabhunu ayithu nge-AK ma ngicisha amabhunu ayithu ngidubuleke mina esana ngisale kusini mangibona ukuthi ikari sehambile kusho ukuthi sirofa isando mari sisemafemini le kari sitshelwe ngayo ukuthi istop sayo isuka kuphi la sikholiyo yenza isando seyigcwele yeah hayi bese thina sithi alright ithi sibheke ku first suwe na Grassmere ithi mayifika ngase Southgate sithi sibhemele shaya ikari thina siye isando ukuthi sithole la yeah kusho ukuthi la kumele njengale gate engene kulo nempinje encane kusho ukuthi kunama security thina kumele masifika la sibamba ama security sigqoka impahla zama security kube yithi sicontrol igate sazi le style yeah sifika kwamampela bengiphethe impintshi yami abadu Fred uFred wase township bebambiza uRodo yeah uthatha umntwana kubochiko uKhensana Chiko Silothwala yeah unengcosi naye Fred hlale 18 wathola 70 noma ngizothola leminyaka so masifika la sibamba ama security kunale board ababhalisa kulo sithathe le board sigqoka amakepi sigqoka impahla sigqoka ama top izimoto yemali mayifika imoto yemali ibhaliswa yithi abanye abafethu sebakutsila abo Orlakao nabo Pule Orlando hayi sign angena amakati la esitshelwe ukuthi ipaka khona thina sipake kule line next door ama outalele lapha ibhasi lethu livuliwe mari alijumpisi ukuthi khipha ama-seat wonke aphumile 2.5 icaravel phumile ama-seat wonke kundlalwa iJuvet nemiqamelo la ama-outalele nama-AK ukuthi mali iza kungabonakala idriver kungabonakala umuntu bacabanga ukuthi alibhasi lipakile bafike bapare la next door ngabaqeda nje ukuvula emuva nathi sisuke egate sisuka ngamasimba lapha kule room lama security i-guard room sesithatha ama-AK siza siyagijima abafethu bayavuka ekarini khomba lelo siya offload akusho izime kanje sithatha amasaka sijela ngapha siwa lapho siya reverse siyaphuma masizophuma kanti nayi backup siyabafonile yeah kusho le car lezi umuntu osinike le car akasibhekelanga ukuthi le car ziba yi2 grand ziza ngesikhathi esi1 le ishiyenye somewhere ya Russia yazala thina sesibambele sizitshela ukuthi asesiqedile mase siyaphuma naba labantu ayiye ene laba baza neescort akuvese kube enye igungu sivese sitshelana sithi bafethu silweleni ukuthi ibhasi liphume thina sigureni ibhasi liphuma udriver shaya ibhasi besiphethe omunye udot masipala besiphethe intwana benga antwana Orlamono yaseDiepkloof ezone 5 le ntwana ngumthimbani kusho ukuthi beyenzela imoto ichakalaka hayi imoto boyizwa ilibe lingekho kodwa bowuzwa la emotweni sokunuka ichakalaka engathi iyabila le yamntwana beyiphendula ngakhona ikari la ntwana beyiphiwe kusho ukuthi ngathi nje la ntwana ulesma ada wesithungu le ntwana hayi umono ishayele la bhasi kusho ukuthi imali yophuma lapha aliphume ngamasimo phume selilahla isibuno ngapha nangapha laphuma mbi thina la sibamba ama position sesiyagura ke thina kukhala umgaga
libele siyatshelana bafethu makudubula thina sikhulumeni makudubula labantu sikhulumeni ukuthi hayi bafethu yilabantu yeah siyatshelana bafethu labantu asibabalekeli asikureni sibaqisheni labantu sambeni sifuna ukulandelwa ngasemuva yeah bathi hayi bafethu hayi gcine ngigijimisela inye ibhunu ngilibona kusho ukuthi walele ngidubulile nali casheni soshayekile lo sikhathi sengishayekile hayi ngishayekile ngithi bafethu mina sengidubulekile ngithi mina lele ngidubulile ngilibonile nali lalicashe ngekara but manje thwele umphethu kungitsa ngithi hayi mphethu mina ngiyakulo ngiyalicisha lingicisha hayi tiliyavela ngishaya ikipani leli ngapha eceleni bengigcine ngitshela umphethu or lamtsamayo woka ngithi alibheke hayi woka kanti nala akasalibhekanga woka selimshayile angibonanga mina limshaya ibullet lashishirezana azange lingene limshaya wafeint uzitshela ukuthi bamcishile ulele ngibona nge-AK mina ihlele esandleni ngithi woka bamcishile mangifika lapha ngithi ngithathe i-AK ngibona avula amehlo ngithi imphethu khambana sangibhekanga kanti ubani ogada ibheki yami athi mphethu sorry mphethu le barbate yangicisha mphethu bheka engenzeni ngithi mphethu ngiyabona nakusekagcwele igazi esana yabona ngasendlebeni ngithi mfana cishe la kwenzela iskesh lebhunu ngithi ayithi ngilicishe mina ngoba nali ngiyalibona hayi athi ungalicishe thwele upasambeni ngithi ayithi ngilicisha ngeke silishiye mphethu angilishaya ba shaya ikipane kusho liphuke njengedlazi yeah shaya ikipane ngilibone ligcwala istrati yeah ngithi hayi sengilicishile asambeni ayi kanti ikari seyihambile mphethu woka khona yena mina ngiphelelwe amandla esana woka makathi ubheke emuva sengisele ethwele ngithi mphethu angisakwazi ukubhaya mina ngiphelelwe amandla mfana ushaye kuphi nendawo ngishayela esana lingena laphuma ya lingene laphuma hayi ngithi mfana mina angisakwazi ukuvaya ngihlale hayi ngizwe ukuthi engathi amandla yabuya ngisukuma ngiyahamba ngigcine sengibona sihlangana nezikari zama-traffic ziya kusini khala ama-siren angithi phama uphephela ngokubona sowuvela hayi ngithi ngingene ku-freeway mhlawumbe ngizothola ikari edlulayo ngiyikhombe ngiyi-hijack ngingene kuyo hayi ngihambe lapha ngizwe sebalokhu badubula la ngilibele bathi hey stand fast bona kusuka idust bona kusuka umlilo ngithi hey le bhari zangidubula manje ngithi ngiyabheka unebhari ehelicopterni eboshiwe la iyangikorola libe liyangikorola ifake into engathi umhelmet la ithi stand fast hayi ngime lapha ngiyibheke le bhari hayi ngiyababona bayehla njengama-parachute yo bayehla ifili ya basondela bathi ngilahle i-AK ngithi angilahle i-AK ngibhola nayo bathi hey gooi weg ry vuurwapen ngithi niki ikipani gooi weg ry vuurwapen ons so doodskiet ngithi hayi is beter as jy moet my doodskiet wat is beter as jy moet my doodskiet hey die fucking kafarebel nie hoor basondela hayi basondele baze bafike bangithathele lapha bayithathe esandleni bangiphushe bangilalise phansi thatha izandla bangikhafe bangincane ngigcine la angithi ngiyabheka hey sekukhanya ilight elinje la ebusweni mangithi ngiyabheka ngifasiwe inyawo hey ngikuphi la bangitshela i-security baba wena uboshiwe kusini ula eGarden City besiku-operator la etheatre manje sikusehodini ehodini ya ngihamba nabo bani ngiboshwe nabo bani hayi baba wena utholakala uyi-1 yinto ongasiza ngayo ukuthi usinikeze laba kade uhamba na bafuna kimi labantu ngithi dlala bafuna kimi kanjani labantu
why nina ningazibambelanga bona angithi nina namaphoyisa ya manje wena uzosiza sifuna labantu bonke laba bahambe nemali ngoba imali ithathiwe kuleya ndawo imali yephi manje awazi ukuthi benyothatha imali ngithi mina benyomaketha kuleya firm ngcine mina bathi mos baba utholakale nge-AK ngithi AK bayidophe kulabantu bebabamba inkunzi bayiletha kimi manje bangazongisukela labantu yebani badophe i-AK ya mos wabhalisa statement that time ngabhalisa basabuza nje yeah yangixoxela le phoyisa nalamanesi la ehodini bangixoxela baba wena kuthiwa ubulala amabhunu ayithu uthubani obulala amabhunu bathi wena ngithi wena udubulo bani uyamazi ngithi mina ngazi ngizwe kukhala isibhama kulebe kuDukori ngidutshulele abantu bebabamba inkunzi or amaphoyisa ngazi ngoba bokuliwa la yeah so thina besizomaketha kuleya firm ngoba sizoba leya firm iyaqasha athi hayi baba ngithi phela maningayizwa lento kusho ukuthi sengiyokhuluma ekhona bathi hayi right lifika straight la ngale court very straight qale kufike bona bolangmani bathi hayi yabona mase sokufika lezi hayi ngithi mina ngikwazi ukukhuluma ngisakhulumi-ke sengikhuluma ngamasayini ngezandla hayi manje ngiyabona hayi lazi yaduma two yamamordi ngiyazibuza yile amamordi ayithiwa amabhunu ngizowabhekelwa ubani bathi baba uyakwazi ukukhuluma ngithi ngasibhala i-statement ngithi sikunika ipenu nephepha ngithi banginike ubhale ngo left yeah ngibhale bozomaketha ayi bakwade bafa bolangmani ithini le njalo uthi bekazofuna umsebenzi lapha yena amaketha bathi blood card fokonde ngisho ngentama mina ngeke ngadubuleka mase sekuliwa lapha khala isibhamu ngadubuleka ngazi ngidubulo bani uhlalaphi ngithi ngihlale zo ithini address hey ayabona bathathele phepha bathi hayi siyakhona ezona sisafuna ukuphequlula lapha ukuthi singabuya nani engayenza ukuthi isitshele ukuthi lo muntu ubamba inkunzi yeah mhlambe nezibhamu ezinye singazithola hayi mina ngikhona la hayi hleli la hey mangithi ngiyabuza kulene manje sister la enyaweni athi hayi baba asazi bathe singakukhumuli ya ichendeli bathe sikubophe kanje ngoba bathi wena mhlawumbe ungenzeka ubaleke yabona for le case ukuthi ubulala amabhunu ayithu mhlawumbe ungakucabanga ukubaleka mayemele uye court hey ngithi bafethu nakho umuntu useyenza iflop cabanga ama-out imali ayenzeki nakho bathi imali ayitholakala kusho ukuthi ihambile le ntwana umono nebhasi nama-out nanka wabonakala kusho ukuthi kuboshwe mina nge-1 phezulu kwe-9 ngithi hayi ngcono shuthi sengizomela le nduku yalabantu hayi ngizwe-ke bathi hayi khona abantu abazongibona babavumele babuze lo rhate khona abantu abazombona bahamba neloya iloya ithi bayangena bazombona sebabavumele babanikile hayi mangithi ngiyabheka hayi ngene olady ngene umntana asedladleni hayi ingene imeli hayi bayeza lapha bafike bamela hayi abona manje lo rhate wazi ukuthi angikwazi ukukhuluma hayi ngicabanga manje kumele ngitshelele abantu ukuthi bengihamba nabo bani inyoko ngibuze hayi ngicina sengibhala la hey ngithi phela ningabonisi le phoyisa leyo lento engiyibhalayo ngoba mina phela ngithebe ngiyomaketha lapha maketha kuphi ngithi enye ifem lapha lokhuza amatamati sauce nama-mayonnaise besiyomaketha khona bathi iyaqasha lapha eyisando bhale lapha manje imali
zamani ukufonela lona nalona nibuze ukuthi imali yami ikhadi lami libe. Athi okay. Hayi. Magogo asondele. Athi hayi imali bayilethile laba bana kade unawo. Bayilethile ya. Manje thina into eyenza ukuthi size sifike la sibuya ey'bhedlela mamoshana ngoba labafana mabafika bashiya imali bathi udubulekile ushonile. Yo. Athi ngidubulekile ngishonile ya. Alright manje nakho niyangithola nithini but ya manje sifuna ukwazi ukuthi senzeni sikuthathele ungidatha nommeli. Bathi avele uye lo ngeke sisamyeka lo isihamba nayo sifakela ngoba bebathi awubona. Yeah. iBrixton beyithi ayifuni ukuthi uthole any visit until uye court. Yeah. So uyenzile ukuthi azangene kungene sikubona. Ngithi asala nisenithatha yena. Yeah. Bhataleni nimthathe ayongilwela for ibail. Alright sharp. Hey, mangizathi ngiyangena eboxini. Hey, nanga amadoda athafuna mina. Hey, nathi sifuna lo muntu mayiqeda lecala nathi sifuna ukuthi abokhadi. Morgan Roof no. Nomfunelana hayi lo muntu lona. Uyazi waganga kuphi kumele imino yakhe itholakele. Endlini yomlungu washiya estray etshanini. Washiya ne-straight bekabamba straight. So ama-fingerprints akhe atholakele. Nawo umhlolo. Ene lapha kula sathola lamagani. Yeah. Ngita ijive ke manje. Bathi ya lo muntu sizocela ukuthi simbhuke. Bathi hayi Brixton sembhukile nina nizothi makaqeda ngeBrixton bese nani niyambhuka. Mela eBrixton. Ngithina umhlolo ke manje ziyawa ke manje. Mara ngoba nakho manje sengishawe neoperas. Sengithembele ukuthi angeke zingithinte lezi. Yeah. Naye operas. Yeah. Njelele loya ngithi impilo. Uyavuma labantu bangifaka ugesi ukuthi ngiqede ukushaya operas. Athi hayi into engeke yenzeke relax akhululeka. NaseBrixton awuyi wena uyeSuncity. Ngithi alright sharp. Ayi kwamampela ngizwa bathi siwele nali itroko liyaphuma leSuncity. Bathi impahla zakho baba thatha impahla zakho ngene etrokweni. Thatha impahla lapha. Kurukuthi etrokweni. Ayi bona abanye bababiza singene lapha mhlambe sibe boma-20 bavala itroko lishaya ichithe first list. Ayi siyafika lapha eSuncity kuyaskwata ngaphandle lapha 2 but masibiza igama lakho usondele lapho uzothatha iminwe sikwenzele ikhadi ngisondele lapha bangibize lapha bangibuze ndoda uboshelweni ngithi angiboshela imali endroba. Bukhata sharp ngoba ngathi uyagula uphethe namaphepha kadoctor sizocela ukuthi usihlihlele lento le labona masibabiza bashaya iminwe lawo babamba bashaya isimino angithi ubonile sikwenze kanjani ngisharp lo baba athi asicela nawe sincede ngoba wena uzoya late esayini kusaza amanye ama-truck uzosinceda ngeke ungene manje ngithi sharp ugwinyela amaphilisi ngithi ngigwinyela amaphilisi ngabathama sharp sokuyimi lapha badonsa labo Clever ngababuza lapha hey manje uhlala lapho wena mina ngihlala kuphi alright mina ngihlala le eThembisa yamazi uBless ngiyamazi uBless yamazi uJabu captain Yeah. It's alright mawenzeka uphuma la batshela ukuthi uthwele yamazi ubanzi Yeah. yamazi uBrook Hey. saphila uBrook leso sikhathi. Yeah. Umtshela isibata lapho umulo umtshela uBrook ukuthi uthwele ufula yazi athama nami yezo sure libele ngiyakhuluma babuza hey uthini lo muntu manikhuluma naye bekasibuza ngeCrotman zasekase sizazi hayi ukuthi unifuna imali hayi ngithi hayi thamala mina hayi inyuko yalabantu angiyisebenzisa Yeah. mina hayi mina ngizenzele yami imali time Yeah. hayi sharp kumele sibuze ndoda mhlawumbe iboshwe yazithusela mawulibele uzithathe
iminwe lapho kumele sazi ukuthi awuhlukume ngithi angihlukumezi athi ya manje bhekake ngoba itruck lezo ngene iload yokugcina uzolala eHopsela ngizohamba ekuseni mase senesibhedlela sharp thatha into zakho phakile ukudla ngithi mina ngigrand ikhawulo ngisasenokudla lapha eplastikini sharp mangena lapha ngiyezwa lapha hayi toilet hey toilet abo bantu ababa toilet manje la esayini wonke umuntu sithe toilet umphethe ube empty lapha toilet ay yabukela lapha ayiyabona basukuma namaGrootman bengihleli nawo sixoxa la nanga toilet manje wena wawungeze toilet ngithami nawo thama ngiphiswanga masibuza ukuthi uphisiwe noma ngithi awuthamba ngithi angiphiswanga umuntu etoilet oyewenzana etoilet angithi uphisiwe bafethu nangu lo muntu lo ubani yena lo ngithi awuthamba ungasondela mawufuna ungazi sondele mina ngithi ya kanti ngikhuluma nobani awuthamba khona omunye umuntu eceleni kwakho omile mawume lapho uyambona hayi mfethu bheka mani angizeli ngale itayela ngithi mina ngizi ngeyitayela mawufuna ukubona itayela sondela la uzozibona itayela ngoba uyazifuna mhlawumbe socina ngawe wena awuthi siqede ngalabantu ngithi shabata siyakubona uyihlelo wazi kakhulu wena ngithi vele nami ngizwana nabantu abazi kancane njengawo athi mina ngazi kakhulu ya sharp ngithi nina nazi kancane mina ngimangaza ngoba nazi kancane nisabantu etoilet ngisukume ngiyongena la bathi mfethu the toilet awuzange ngithi manje ngifuna ukuchama wena uthi phusha umnyango bafethu umuntu isiphakame ngithi angitsheli ngesiphakame uthi yami yabona angitsheli ngesiphakame chame lapha chame bathi awumiyele kancane umhlehlele ebhuketi sombona lo muntu soqeda semthamba kuzo zona lezi ezithi sizoqeda ngami sokukhona engihrontala thathula uyazi bengingakuboni Grootman ula ngithi ushapho kunjani ayi ngathi seyabahlebela bafethu bafethu la siye trouble la kuzoshoba kuze kumuse la ziyaduma la lo muntu walezo la nyamazi umuntu ubamba inkunzi bafethu indoda yama hasty bathi uthini bathi umuntu lo mbe ukhuluma lento engifuna ukuya kuyo leya ngoba sesiphakathi nendawo siyegcineni lento yama haste because bekunama amaGrootman bathi abo basten ngingaba seBoksburg lokho so lamaGrootman bogcoka amaVersace phakathi yini lento engaka ngabantu be haste mawungena edanyane because lawo bantu labo nje kuhlukile nabantu abashaya umthetho nana basondeli uthi yami kushithi nangaphandle besizitshela ukuthi lezi ezitshontsha ikaro kumele zazi ukuthi masibheka thina sibheka abobani ngoba thina sithi mangabe zona mazitshontsha ikaro thengisa ibhethi sitshontsha spare wheel hambe zothenga iskipa neteki manje thina siyakha yakhiwa kuma inhlabathi neyitina ubone nawo ukuthi kholiwe hayi imali imoto iyathenga imoto ithengwa straight egarage neprice efastereni asikokoti thina asikokozi bengitshela abo brigade noma ngihamba nabo ngithi mina wangitsheli lifana noThekeni bengimjola ngithi wangijwayeza ngalabafana beekipa mina so ngihlanganisa nabafana beekipa mina la maGrootman watuka la njengoba kunabanela ngibone nje enye bayifakile kulama traditional TV wethu abo Chauke abo Rabutapi uboJosayo uJosi ke besinaye ke kule scheme uJosi uyekiswa yithi ebank eDube uJosi bekuyimanager yasebank eDube ahlale eOrlando uMaBlack intwana ka Mkhwenyane
uthi sibari kuJosi lentwana uSylvester yamazi umaplay wase-Orlando uJoe Black yeah isibalo sikaJosi imeli kaJosi sesikaJoe Black uMamliko uJosi siyakuye endlini siyomkhomba sifuna imali yalapha ebank eFirst National simtshele ukuthi yempela bheka ngoba siyazi ukuthi uye umanager yalapha awusikaye le mali yalapha yes Google Josias Rabutapi uzoba aligned ngalento engikhuluma ngayo. I'm not saying Google for ukuthi ube ne-interest ne-appetite ye-crime for your knowledge so that you understand the magnitude yale conversation yethu lela. uJosi siyamkhomba lapho ukuthi makangakhiphi lelo uyabhola and sizofika la cishe imeli cishe inxusi uJosi ya cooperate ngendlela right nabo Orlakaw simkhombe nabo Pule uJosi ayavume sharp nabo uThebe beka eJapan nabo ngeme uhlale eAlexander bambiza uLucky Cebekhulu ngiyireli naye beka baleka nayo ngeme aphathala abokhada sihluphe eMorton Road Josi simkhombe lapha nabo khona iHrotman bebathi unhlanhla beyi thiza emncobe emfungulo unhlanhla Diploma extension bebambiza unhlanhla Mleli bokule Hrotman ithema iyekela ubutishara yazojoina thina kuba kuyiyestroyela ama plan ukuthi le nyuku sizoyithatha kanye because beyintswemo ukudraw iplan ukuthi le nyuku le car sibonile so le car sizoyikhipha kuphi siye nayo kuphi sizoyishayela la beniyenza the old fashion, the old traditional route lento enibone ema-movini bekuyile. Thank you. So la ma-Grootman abo Mike Gumbi Themba Khatebe abo Khati ungene kuleyo era leyo kuleyo era uKhati ke sengibuya nokomkhomba kwakhe eFosloras mnyonyobela kwakhe hayi nebo ingulube yabampela tholi kahle ngangidlula ngithi ngiyabona uBrigade mangithi ngiyalibona i20 ayaya bafethu 100% khona i28 ngathi la seBrixton elingena kwelinye ijaridi mazithi siyapaka ngithi ungapaka iclose paka endlini ye6 so yehla ngenyawo masithi hayi ayingilibheki inumber plate ngena next door mangithi ngithi bafethu nayi le nje uKhati ihlala la hey 25 ngithi hayo bafethu sambeni sothatha amagani siyangena silanda amagani sibuye sibuye sesihamba noThekeni one Thekena knock kokoko bazi ivoice yentombazane bavula mabathi bavula siqhamuke sesi5-6 gara kade endlini sonibona sidonsa amagani khala umfazi lapha ningasibulali ngesidayi asizange ngizokubulala sifuna lo uyazi wena sikufunelana uhlale la uthi sikhulume nawo ngiqala ukuyizwa ke lento le 12 simtshele la ma-Grootman yaze kukhulunywa ngayo ngeke uyi-understand lento futhi bakhona bazoyizwa lento simtshele uKhati sukuseBrixton la yabona kuseForce wathi hayi bafethu ngiya-understand sithi wenzani wena ubenzani bafethu ushayelana kahle wena bafethu mani bengazi nami nazi kusuke kuyispan sithi yabona manje lespan sakho sikusaphi yabona lespan sakho sikusa under 6 feet down man bafethu ungangicishe sithi yekela amasimba but sithi sharp sizokuyeka sestil khuza lenja khuza lenja ngasijwayela amasimba amasiboshiwe le mali esizithatha kusimali yakhe lo and akusimali yakubo lo imali yakini le imali kababakho hayi bafethu sithi manje wawushaya ngathi imali kababakho wena bafethu ngisuke sithi wena masitshela isipani samasimba nathi sesipanini masingenza isipani sethu manje la endlini uzothina bafethu ngiyashweleza shwele bafethu sharp yekela amasimba wena yaphela kwamampela lento yaphela mfethu zanga sajwayela ama-out untshanyana mos bathi wazi wamdubula untshanyana bathi bamnyonyobela ugcine badubula untshanyana ephefeni la untshanyana bekahlale lokhuzeni eAlexander ahlala nalo mntwana lo imedi kaNtshanyana
Asingene phakathi eDanyani sesivala ngayo because udlela iminyaka eBhaya. Amadanyana wavayile imaphi amadanyana osawakhumbula? Ayawuthi yami ngihambile man ngiqale eSun City. Yeah. Ngacorrectisa inombolo eSun City. Yeah. Ngishaya ama 28 bangithatha. Bengishaya enye ithothi bebathu sicaka lapha. Yeah. Bayibiza ucaptain wama 26. Yeah. Bathu ucaptain wesibili. Ilando achoose wami khona achoose wami bebathu Sibusiso Msomi. Wase White City. Yeah. Kushithi nakhona bekaphakisa uMsomi engathi imlanda ngamasimba. Imvulele okapu. Imfuna inyuko so bengizwa nami ukuthi njalo imali uMsomi ayenzayo lapha ekhishini leyo sixaka kuyayifuna. Yeah. So ngathi ngelinye ilanga mayidonsa le okapu kunabantu bambhekile avalele uMsomi ekhoneni bese bagijima bazongitshela eseleni bengisanda ukuphuma eshawo bangitshela tathwele hey man kunswembu lenzansi sicela uphume fast ngithi kwenze njani bathi nangu uMsomi uyalimala lenzansi angifika lenzansi ayi ngithola ukuthi nayi le out seyigijimiswa omunye ukhate esectionini okade asele nesection ukhate wakhona bebathu guilty uMr Guilty nangu yabaleka mangivela Mr Guilty kambani athi kiyentsha yena ya insathipa okapu yakonhle ibatla uhlaba yena ki ibatla uhlaba le achuzwa ha uMsomi ngithi ukamoka ithi kena kamo kitchen mangithi ayimvalele khoneni gcine ngithatha ibhank studio lelensimbi ngilivala inyawo ngilibamba ngilithwala kanje ngiyakubo lapha noMsomi uphethele okapu mangifika lapha ngimmemeza ngithi esixaka athi makathi uyabheka azwe ngalo phezulu kombombo ngimshahone lapha ngimshawo ushithi okapu iyele maqeda ukulala lapha bheka phezulu ngililanda ngilidoba Shaya impama yakhona. ngilivale manje ngiliphendula imbazo ngishaya egibhaneni kushithi ngihlanganisa inhloko ngishaya nesitupu sasejele ekhishini gcina sokuzela unye khata abantu udladla ligijima nalo khata lo bekabaleka abantu guilty thola ubulaya umuntu wambulaya mosmutho mishaya ngale la bank studio kushithi kuphuma igazi sometime ngamakhala nangamadlebe bangibambe lapha pingi ithi ngiyekeleni ngibulalele nje bathi hayi phela utlothola life mfethu utlwela muthona watsiba mfethu utsamaya high court jwana ubatla bulaya mutho monga motronkong utlothola life mfethu utlwela muthona ayina basengikwatile nami awuthami nayo hey man ekelana u12 wine imbamba bathi man lo muntu uyambona uzobulala lo muntu sekamshayile lo muntu okapu naye ngidobhele okapu ayi ngidobhele okapu inhliziyo yami ithi man kwaza lenja lena noma amanxabanyana ayi20 esifubeni ayi ngikwatile lapha senyaqhaqhazela obiza ngathi hayi tu ayi sengikwatile lapha ngithi hayi lenja lithi ngikwazi bathi hayi thola ufikela lo muntu phuma kuye mfethu lo muntu unconscious manje akakuzwa noma ukhuluma manje yeah ayi bangithathe lapha bangihlalise eofisini sokumele manje ukukhulunywa kuzanye manje ukugida lesaka ukuthi sigida kanjani lesaka njengoba sengenze kanje mina bungasho ukuthi bokukhona uhato bonile yeah bathi ayithi sikubalekise yeah manje kusho ukuthi ubalekela lesaka Sonolvater angifike Sonolvater lapha nayi fika lapha ngithola lebhuno lelela lo achoose kaStanero Allen Hale ababona aboStanero laba abakupa abakupa ibank eKrugerstop bangena baqasha ishop bavela ande bank ngithola uAllen Hale lapho uyajima angifike ngikhumule nami ngishiya into zami hayi ngomjoyini lapho sesiyakhuluma noAllen Hale lapho uyangibuza indoda uboshelweni angiyamtshela indoda manje uyanini ecourt ngomtshela athi uhamba lendlela yethu moswena ngithi athi manje bheka ke ndoda kusho ukuthi manje kufanele manje wena ngikufake lelo raftery ngithi boza kahle silibele siringa Allen manje uyabona manje emosha lento manje yabona manje somosha yonke le topic yethu bengithi mina sizohlanganisa mina nawo sizwane sihlanganise escape emnandi yabona mina ngifuna ungitshele ngabo Steve McQueen
Yeah. yabona iphapilon Yeah. ungangitsheli indaba yokuthi kumele ngithathe inombolo Ucophoze manje, mina yeah. ngicophoza inombolo Wathemthile ukubaleka though. hayi ukuthi ngawuthemthile ngihambile Udabukile Danyana. Bezohleli yawo lo ngoba baleka. Uphuma kanjani? So we are yabona lento ka manje uTwalu ufuneka ama episode ayi12 kaTwalu. Ubashina kanjani? Mthimba mina ngihambile jele mfethu Yeah. mina ngihambile kanti usilaka ngitshile mina ngihambile abo sinayo yonke lento yenonsonsi ukuhamba Uma stop ejayo ngawo ungitshela wathi mfethu le Grootman iyashelela ifishe emanzini mara mawungayibamba uhlale nayo phansi hayi uzoza into zamampela. usilayi naye ngithi utshelwa yimi mfethu masilibele ehleli ukuthi esilayi mina ngizokwenzela ukuthi ube semnyama Yeah. uzohamba Ukuliphi Danyana mawuzobaleka? ngise Sun City Yeah. mina ngihambe Sun City kuqala Yeah. yeah So ubaleka ngani uyavenisha nawe la or niyasaha? hayi mina ngiyevisit Yeah. ngiphuma nabantu bevisit bangibiza visit ngicela ugqoka Yeah. ngibaleka sengigqokile sebangisakazile ngalela Bacela ukugaya ngakhi live Yeah. iminyaka eceleni. banginikeza ilife banginike 69 years Usadunyola ekhanda. yeah ngithi So ungene ngangakhi kule live? ngibaleka ngina 6 months ngibaleka Elisaphilikazi. Yeah. ngibaleka ngina 6 months So visit uphuma kanjani? ngiphuma vele sengifaka ama tracksuit shaya ama tracksuit ngishaya impahla zasedanyane phezulu mangifika lapha na evisit hayi ngihlalele le khoneni phiki isitulo silegcineni hayi ngisuka lapho ngikhumule ngifaka impahla zami eplastikini ngiyibophe iplastic ngiyiphushele Khona la visit bawabhizi ngento zabo lokhu. mababhizi ya hayi ngikhumule kahle qale ngeyembe ya ngichange side labo kuhlela ibhandini mina ngihlale kuma elayinini yama Freeman ngihlale nama Freeman Enumusha bakakubekisi kahle. ya bakangibekisi vele Yeah. ya maba time up bathi sizocela nina ama prison ngihlale phansi sizothi makuqala abantu bangaphandle nami ngiye ngiye mangicela ukuphuma egate lokuqala masiphuma kwelesithuba ngithi hayi shayi Net kanjalo. ngihambe ngithi mina angisameli ibhasi ngifuna uzongifanisa ebhasini Yey. khada ngoba ibhasi la Yeah, sethele bangakufanisa. kunabo khada Usenyaweni inyandule. ngithi awuthi ngikudle ngiyophuma ngale gate elwele South Gate ngithi South Gate vele ngiphuma kanje vele ama-outer ngithi ayangifuna Yeah. kunenamba kumele bayishaya khona umuntu okumele abashayele AK bathi kunosinye isniper lapha senza amasimba le kari seke yabulala ama-out so manje batayile Umuntu strong man. bathi le sniper sifuna uthwelunga Hey. ama-outers azongivisita ngitshele empana bheka-ke manje kunomuntu kanje khona ikari so idunusa la e-South Gate le kari manje sifuna ukuthi siyishayele la e-South Gate ngithi sharp bafethu bhekani-ke bafethu ngiyeleni kumagogo kanje ningifunela izinto ezishiwo umagogo abagaya ikhemu abagaya ama-tracksuit Waphandle straight. baphandle kwamampela izinto zikamagogo zisebenza Yarkhona ubuyela kanjani futhi eDanyane vile sengimane ngiyayi adjust. wena ngitholakala futhi enkunzini Uphaka HIV nje. ngiboshwe enkunzini mfethu njengoba sengibuyela You. Qala ugcokela i-escape uqala. ngigcokele escape Yeah. hambe escape ingabi nobufakazi bathi hayi vele ngoba ngigqokile Siya-eda. wena kahle hayi bathi hayi lesi sikhwinywe live uyazi mosi live bakunika 3 years kwesi ngene ku live ngiphinde futhi uplayna intambo futhi ufuna ukubaleka shaya induku ngidabuke hayi uthi ngifuna ukubaleka enyadabuka ngisasela eSun City ubaleke wethu eSun City eSun City welahlile ngithi braso ngizishaya ngerazor ngithi braso idolo balitholela ingaba bathi hayi ndoda mele uye eGarden City ngithi hayi phone tshela ama-out ebafethu ngiye-Garden City izwakalana batshela ama-out afike lapha eGarden City angifuna ngiwabona ama-out athi ngishaya iflate urhata athi ngithi labantu bangilethela ukudla awulanda ukudla kwami kulaba bantu
landa ukudla makafika lapha bamkhomba bamgwinya bazwakala ngithi hayi nangomunye na uhleli la ngasehodini bathi ngophi ngithi nangu ufaka ijazi othi hitha kuyabanda kusembusini abambambe phi khumula le ndoda ngithi yiyo le bhare phethe ama-chain bafethu baze bathatha ama-chain isikhiye bangikhumula ngithi bophani le bhare siyibophe bathi ayibophe 12 ngiyibophe mina bophele nasempetheni wase-Garden City khona phume namawundi uyophakwa kabusha vie sengilanda manje mina uThebe wamaJapani yeah landa uThebe-ke manje nangu uThebe naye uyabona ngisabuyanga empethu uhambile ngithi mfana ngisemnyango usemnyango ngithi ngisemnyango ngathi abafethu landani mina sithi ubhalisa i-Garden City athi nizongilanda sho ngithi ya athi mpethu uzongilanda nobani ngithi ngizokulanda nabongemdi ngithi hayi ngamlanda uThebe vele bokuyisiraka sami ngisifuna blind yo nimthathe naye ngifike ngamasimba khona amandla yeni wangaskipsini bafethu hey nayi movie fike lapha ngithole umunye ukhatha besingazwani vela sontakala ihanyana weZCC enye bathi uboya yeah mude nje omnyama walapha eSunset bekadelela pedinyana ngilitshela ngithi wena pedi wena ngizokubonisa iLimpopo uzoyibona ngeenyawo ngelinye ilanga iLimpopo uzoyela impompo ngeenyawo nitholane mina ngihlale ezola athi mina 12 ubukasinkethi nix mina ngithi angizokubonisa ngizohamba la ejele ayi ngenhlanhla nangu ukuboya nangu escort uThebe uhamba nenye itime abathi umkhizi hayi mangivela ngimbone nangu uboya ngitshela amawuthi bafethu hayi uboya ngifuna ukumshaya nge-AK ayisana ngona ngilanda imvubu emotweni hayi ngilanda imvubu ngibuyena Grootman isile le hayi mshaye lapha kusho idlela embe ligcine lasejele ligcine seliyibheshu umdabule ngemvubu ya lishaya lidabunge lela embe libe ibheshu selidlala kanje sengathi ibheshu lakashembe selilibe lidlala liphephezela umvuthuza ngemvubu uthi ngathini kuwe ngithi ngitheni kuwe wena boy zange utshela athi ntate 12 kuyawukhupha usika ngithi ungangibizi ngontate nontate njenga ngiyawukhupha ntate ikhupha tshwarela nekiyetsa umsebenzi wakhe ntate ngithi ngifuna ukubonisa ukuthi lo msebenzi useka awushaya kuzonda le bar namhlanje usaphila hayi ngifuni kabi ngifuni ngithe mangiboshwa yeyokuqala ukuze emakhulukudu izongibheka ithi ikhaya injayi ikhaya angiyezwa mina ngibamvulele egate ngithatha ikhaya ngibese ngimisa amathende ngiziqhubeze makavula lapha athethwe lu masipa wotho ikhaya kubuya masipa santlwela masipa wena wotho utlonyela we abakampulela mo Hey, Bratweluf, you know, but time flies when we are really having thick conversations. I really hope you enjoyed yourself a couching. But remember, we are not here ukuthi sidifundana amatrikwana namatricks bese nehamba noyenza lezi zinto ipast nehistory netestimony kaBratweluf wena perhaps ngabe ufile vele if bowenza leza zinto angeke ubuye. So I am parking it here for vandag intentionally. And then sesiyeza definitely ke sino part 2 olandelayo ngiyazi ngizokulandelela vele ndithi angazi ngongisendela phi DM kubi kwamzansi wethu asibonge ke Bratweluf man, thank you kindly for isikhathi bakurelease after how many years edanyani ngoba sesivala and then ukuphumeni kwakho ama conditions bewathini usasayini so uyayiqhubekela ngempilo mpethu ngisasayina namanje ngiyosayina ngeyi7 yeah eJabulani police station but usayina until then but until uzof impilo ihambe base ngakatholi solution yeah yo lama genge njengoba lokubhizi ulo waqela ngithi because kukhona uDayeng uyamazi uNongoloza uNongoloza bekase yini le Danyani bekase Leokop ukhulume kakhulu ngalento le kwathiwa hey umshaye ngeplanga uDayeng u12 mpethu mina bengifuna indoda yokugcina enombolweni yeah bangibonise bathi nangu ubhova ucingo leli lasemashona yeah nobatshele bonke namasotsha
ukuthi nizolibona ucingo namhlanje limemeza likhala khaliswa uthwelu yeah ngilishaya ucingo ngeplanga yeah ngilishaya empethu lize lisho ngilitshela ukuthi uzojikeleza wonke lamasilo ubatshela ukuthi umthetho awusekho usawushaya umthetho bangaphinde bakuphakamisela u8 la eChalti Khotbani file ngondwele ilimele blind sindile ingulube ngawe mfethu namanje intwana eziningi mangihamba la edrobheni eKasi ziyabonga zithi timer ezinye bezicela bomamazo ngakaphumi ukuthi ma asimamseleni igross nabe ngivisit umpazi ka Ivan uMando angilethele bengiyichairman ePirate mina ejele chairman eOrlando Pirate bengu Ivan Khoza wasejele bengiphethe iPirate mina makudlala iBhakania bowazi ukuthi ngikhona egroundini ama 28 nama 26 bake bahlangana bathi ngikudlala ifinal khumbula uMantu asilethele amabhola sidlala ifinal bathi angeke ngize egroundini abokhata baza bazongithipha bathi indoda ama 28 nama 26 bathi bakugweba intambo yes abantu abangahlangani bahlangana ngawo ngathi leyo ntambo sizobona ke lo ngigweba intambo yeah ngifuna isign anginikeze nefile ayisign asho ukuthi intambo nayo ngoba mina ngazi ukuthi intambo ngayinikwa ijaji Mandela wayivala 94 ngaye court ngawuthola life yeah ngoba mina vele isigwebo sami kahle kahle bokuyi sentence ijaji lasho vele latshela uMagogo lathi lo muntu kahle kahle akusumuntu ongabuyela emphakathini lo muntu akusumuntu ongaphila nomphakathi yeah lo muntu kufuneka ngenze ngaye example yeah so lelo langa kwagcina kwenzakaleni ngayithola intamba ngithi ngize ngiye Pitoli ngibona laba nje abantu bahlangene ngawo 6 mfethu ye bazokuhlebela abantu bebekhona egroundini elokopho ukuthi kwashuba ngaye egroundini sengifake overall iplanga ngilifakela yeah lisemkhonweni overall yasejele hathi mangifika lapha iPirate mayigqoka sengisondela ngizoba nikeza imigomo ucoaching umtshela ukuthi coaching ngicela labantu bangichaze yeah nayi inyungu mina bengishonisa namaphoyisa efasteren lami bokufola bokhata nge15 ngiphatha incwadi ngibhala iball pen ukhata asho ukuthi uzobhadala malini yeah ngimtshela ngithi hey short ibalance engaka yena mangayitholi le mali yeah bakhona nje abanye ngibashayile ngokuchampisa ukuthi bazobhadala nge15 ngimshaya phambi komphathi wejele ngithi ngifuna ukuxoshisa ke uzosho ukuthi sibangani mina nawo ngoba awunamvume yokuthatha imali esiboshweni uzoboleka imali esiboshweni yeah mina maka sebabuza abaphathi bejele kube yimfuthe engivikela isipani sakhe yeah ngimtshele ngithi hayi bengicabangela abantwana bakho balale badlile next time ongalethi imali yami zeyibeka lapha kumphathi ukuthi kahle kahle ngikweleta imali engaka awumandi ukushare brat thola ufuka ukuthi manje wenzani yazi abantu bahlala bane interest ukuthi le Grootman sifuna eceleni kwethu le strict le ine discipline wenzani currently manje isipani sakho mfethu bengiqashiwe kaZwane finance ngitshele umshana ngathi umthimbane ungithola kanje ngihlizisana nalabantu lentwana ephethe i-charity accountant ngicine nami sengiyitshela ngalobu charity accountant ukuthi ye wena mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe njengoba uyi-charity accountant phezu kwami mina ngakurwaya mina lonke lechweba donsela insimbi ngurwaya ngishaya ngesitundi segani isiphongo ubebo manje sengikhulile manje ngiyacabangela ngoba ufunde nencosi yami bayasho ukuthi incosi yami beumngani wakho because manje mina ngeke ulibele ungikolekisa ngikoleka ama-million mfethu wena bese wena ngiholela i-debt collector yakazwana yeah
debt collector amaphepha ayasho ngizokuphathela wona hey ku-second episode ngizokuphathela amaphepha ayasho debt collector yakazwane yeah and walandile ama-million mpethu empethu ngibuye kwanqubuza ama-Nigeria ngwanqubuza hayi ukuthini ngibuye kothatha i-ayini lesitayela bengisithatha mangisagqekeza bengibamba i-ayini ingamla uma engafuni ukukhipha imali ngiyibambile endlini ngiplug i-ayini ngi-ayini ifuba ngishisa uboya lo naye le charity accountant iphume yabaleka ngibonisa umuntu oyikweledi 450,000 mangithi asiye lapho kuleya sangena ngoba ithi ihlala naye kulama townhouse lapha eClearwater sangena kulawa ama townhouse yangifaka ngathi ngibonise lelo ngoba mina bengimtsheli easy way ukuthi faka i-tracker phansi kwale gari ithi mina ngingene ngaphansi sifake i-tracker mayiphuma le bhari mina ngizokwazi ukuthi igijimaphi kuphi mina ngiyozibambela yona ngize naye ofisini so wathi hayi ithi siyibone ngaphakathi sangena manje sengithi akaplug i-ayini sokuphuma yena uyabaleka uyaplug i-ayini uyaphuvula umnyango uyabaleka ngithi yenza i-ayini on kanti ayisekho yabona Bratwaluf I think kukaningi ke kunabantu abafuna ukuhlala sesibadala manje ushilo ukuthi uyirelaxele nani if you don't mind mhlawumbe ufuna ukushare inamba zakho ufuna ukushare indlela otholakala ngayo but for izinto oqondile yabona so that si change impilo abantu mele bazi khuluma idiscipline neorder ungakhululeka mara mele wazi ke washiya inamba yakho la ngeke ulale ebusuku abantu bazoyobala eskimchipping ngifuna ispan blind all right no ngifuna ukuhlala mpela no so sitholile ispan utshelwa yini debt collector ikhona mpela batshela all right ezolanda imali zabo inamba yakho uyonginika if awuyazi ngekhanda ngizoyifaka escreenini mina ngifuna insizwa bathi ingangonini emitha amawele mpela izoyikhipha imali ibekela uzoyikhipha imali salute that's how we wrap it out ama number mpethu 078 77 28 508 zoyisuthi ndu keep well and stay blessed